Kalong ka jing sarong yakari bat ka jat riu barok away ban yos ngo badang don ki khna riu slur ki badon man sim ban lan lade ban yarap ya ki way wat la ki bo ka jing em na jong ha ka jing ma kani ga de ka khubor ka bagi dei ban porto bat ai jing yaro wat hapdeng kini ka parthai ka babon ki briu ki e tang yaladi hendrai uniu khna ubadang khat saus nem karta nak snong kram pen orsla block ubadai ru ukhon ki nong rap ulale yakani ka kam slur dak ba plat em yagi para khna na ka jingam jilop kawai ni ki jingja ka bla ja hau bna jiliu jong stem baladap uniu khna ula plat em yakawai ka khna na ka saw penban klam tingkai sakawai pat ka kamis nei uniu khna ula laban plat em biang saya kawai pat ka khna hau ubnai nai lur jong snam arjar arpho daka jingyarap jong general secretary ka hill farmers union central body ula beten lenti yaw niu khna ban pha ek jing tho shaka Indian Council for Child Welfare kabala ibet yaw niu khna ban yo ek national bravery award arjar arpho uniu deu hapred ubakarteng ufor mi khongji un salit shem yak award na New Delhi nakakti jong menteri rangba do jongkari Narendra Modi yakanik award laju sam hashwa ka republic day henry nakadaw jong khlam covid khat kandai yakatarik pat kasngi ompat pentikna satya like im ya tiwi kente benai Jun hadin hau benai September sautering apply ini kente ha tu hawa hadin yo i baka jingi kamla syub ne sai elade hadin ngale yarap namar ngadonang tu kaju kawa kaju ku bengi jingi kai hadin ngale yarap ya ini hadin apply im hadin oi lidna sya Ang lidna sya siliang balik deng sakti deng jan Hai. kumen barak baila lajim pas Nakau saya. Kat saya tadi September. Ngaji batik na prakna. Ngam jingai tu mah. Ngam jelok itu ngalah thaj mah. Ngam jelok tu. Panchim for me. Ngalah lagi. Puna among dami sabar. Langsung lele re. Namal banget dan prakna mah. Ang dan for me. okay. Kini em kilayo em bangat ngam jelok muncul kisah kencik betul nanti ngejrong mau kini pati lagi ini tama pas ngasuti memang ngadang dek para begini ngong ap yang ngam cingi em ap angwan tarik ngambil ang pernah apa ni dalam lagi yang sangat jelok balik kan sim orang